Kajingthung Arngut ki Pro Vice Chancellor Hanot Eastern Hill University Nehu Hashilong Barhatura Campus kelawan ra ek jerwit jerwat hakaba ka seng ki samla pule Nehu Students Union kampriang bat kam ithu yaki haka shiterik yayong kinong yalam kan Nehu su haka jingalam jo usamla sandri sotun kilaya kendu eka menteri ke sorkar jela kong amprin lengdo ban batai syai halor ki kendrum kendram ki balami haka di ke skul ba ki balane mentala bon benai Karkum ki khubor bala yo laong u Professor PS Shukla Vice Chancellor ula thongker ke Arngut ki Pro Vice Chancellor nak benta ke Shillong Main Campus bat nak benta ke Tura Campus da jing thmu ban penjam mi ki jing yakhi jing ki samla puli ya kini ki jing thung appointment Pro Vice Chancellor ula penmi haba ula pet no bak na Nehu Campus Shillong kabapan skol ngo eka seng ki samla puli Nehu su kalong hakatu por bo Professor Shukla ula thung Pro VC Kim Shem menjur satya ban Shem ya kakam penban menta ki pediang ya kalungkor Pro VC imat kadan ka ai ka jingja ha pedang ka por blatung Pro VC u Professor Shukla par hakani ka por bakini ki Pro VC ki la pediang ya kakam kala ban long la shu antat ka University Grants Commission UGC bat ka Ministry of Education jong ka sarkar India ki la penskem ya ki jingtung appointment Pro Vice Chancellor bala le da u Professor Shukla Kumba kapau nak jing batai kinong yalam ka Nehu su kini Arngut ki Pro Vice Chancellor ki kam bala thung ki Kim Chem Snam. Empat tip ayu ka kong amprin kala ajing mut kinong yalam ka Nehu su ne kala kular bande ai halor ka dika kendrum kendram bat ka jerwat haskul ba Nehu. Dengan berpilai ini mentakasni nakal yang ke Nehu su bat ke KSU Nehu Union nilai wan kundu i Madam Amperin hakaba nakal yang kejungi nilai kundu ki Cabinet Minister ki bapir hadu ba nilai persangguan wat appointment ru UCM ti yang pemtahi ke schedule kadang tai hakaba ki ong bagi sai kundu ki knyat sni ti nakal yang kejungi nang wat persangwit banwat kita ke appointment banyak ban kundu hadu yulat buat kumju UCM ti hadu mentahi kejing kundu jungi nilai kundu i sir ILHEC buat kumjur i Madam Amperin buat nyala airu ya kini kamu merendam entah sini hak bayi dia buat kecing juga skul bak ni hu te kamu pilai hi naka yang i wei professor ila shimti kum tai provisi juga skul bak ni hu buat so i wei ru ila na stisha tura ila shimti kum i professor juga ni hu tura te nakal yang kajung hi ngimdan persak ngimdan kata kajing persak yunu ru handai kajing persak jungi kadi halol ke prosedur te kamu pilai hi kajing tungi ila tung darum cem senam daga prosedur ke bembiang te nakal yang kajung iru ila kentat hak tu ko te menta balipat ngilingok ba ila semti kai kene ke kam kum provisi hak ba i refer ke tu ju ke dia ke ba iyo tu sti mencem senam ho benai do ba te nakal yang kajung ila thok sti shu sa ministry marma hak ba ngila ya question you ministry kumno ba la shutung i kam ko no prosedur hak ba ngili kendu i ba nakal yang jungi pensong yang ba na ministry kila ai kata direction re ngilai ban ni kata ke sti na ni kata jing shai habi de bat kata jing yo ke direction jung in ministry re nakal yang jungi kim semlala ban produce ya kata ke sti na ni kanunu ko kat kesla je nakal yang jungi hi kata jing persak kam di ru i nani tai professor natura ban chim ta provisi ani ke jing persak hi ke di halor ka jing bambiang ke jing thung jung i claim ko proper procedure claim ya na ke isi claim kanunu ka jing recognize hadu naki stakeholders berokhat tu hi dia agabani kong hi nakal yang kejungi nilai thok kan ki sti memberendam ru nila ai shikini ki minister ki bapir agaba nila wat appointment ru ya i sarakam beri education minister agaba menta idong don nongba Delhi dia nakal yang kejungi ngala syu kren verbally hang toyo balalek badu ngila pha memberendam i dimba ka WhatsApp dia kini kinjat si bansuan si di lapo Shillong insa kundu ni dia nakal yang kejungi ru insa rak ni memberendam bagi bensong kini jingi bad kumjuru habi begini Cabinet Minister berkhidmat dengan persang mencim banwat kita appointment bad ngin sengau ngejing ju skul bak nihu memilai ke skul bak nihu mata kalanang tron sem tau VC di waktu report balalet ni iba don VC in charge di kalong ke bayat nanti meri mata le si ke jung jung ni Shukla banong banbu di provinsi le si yo penyat buun station nombak Delhi national nombak Delhi nani negeri wiki state di nakal yang jungi hi num pedang ada umyat ke prosedur
kumba pila ihi hadu mentaru kani ke komiti kan pancep la ai kata ka report ke jongki te na kalian ke jongi ngin nan top stibat ngin panjing shaibet national ministry buat kumju ngin rak kani ke isu syaulat buat kumju isu siam kini singi banwan Teka ay ba ba pikwa na kalian juga minister. Lai i kani ke isu bangilai kun kelayat ski san benai kalajinya ski san benai ganti hakaba padan ke ru ke jing shim initiative long ha ke jing pet tingin pat i gnu ke initiative na state government ti na kalian ke jungi ke jing wan kundu kini cabinet minister kalong ban biang ya kini ban pen i biang kini ke jing e ke jing sham ke jing e ke jungi jigi stakeholder jing university jong ni hu kini ki cabinet minister hakaba kenra bat ken pensau show minister chief minister buat kumju ulat juga ni ke state ni ke jelas jungi kumbangilai pencairan mana ke jing thung i ngimdan kanunu jing ngimdan kanunu jing thot inu rubawan kunta provinsi hende ke persdia kambiang te nakal yang jungi hi ngi supersa e kata persdia lariwan ke persdia ke babiang nakal yang jungi ngilong kibakulut ban pedang te tong tahi nakal yang jungi hi ngi suam persa ba ke persdia keempat biang Kita ihi isti gina mention ti kumju habedi ki stakeholders kum kini huta kimetaru tilai persa hajing thungi i kawihi gadau gadi ba khamyat na ka isi ti kumbo phila ihi mencam snam ula persang man khat kata bisi marmar hadin ka jing sakkan jungi andai hadin ka jing distok no ka isi meeting ti khamchim layo su ban pas ban ong ban appoint i kum provisi andai la su notify claim kata ka jing pas na isi meeting ti na ka jing ka jungi hi long hagatu poru ngilai i bai impediang bai su thu hi ba kamde ka prosedur ka babiang ti ngiling skonglingo ya ka pamta pat kumnu kini anut profesor kila pedang kum provisi andai na ka jing ka jungi ngin scam bai ban ong ba ngimno pedang ba kamde ka prosedur ka babiang ka prosedur ka babiang